Партизанская, да он что на одна ходила сухая. Не знаю. Наша улица названа в честь подпольщицы Хатидже Чапчакчи. Ben belirlesem o milli hareketin veteran demeyince olmuyor bağışlanan. Milli hareketin iştirakçısı, belli milli hareket mesela. Herkesге belli, bu bizim подпольщицамыз, onu Gestapo'da onu öldürdüler ve bu sokak onun adından Hatice Çapçakçı adından adlandırgan.